Ja smatram da je ovo sutra početak play-offa. Ja smatram da mi sutra u ovoj utakmici mnogo možemo dobiti, ne možemo mnogo izgubiti sigurno. Naravno, neizvjesna utakmica, već sam je najavio, jer ja u stvari sa ovim mladim igračima još uvijek nisam 100% siguran da li mi možemo u kontinuitetu održati tehničko-taktički dio koji se dogovorimo da bismo na takvom derbiju poput utakmice sa Sarajevom od 1. do 95. minute bili u onom obliku kako treba da bude visoko profesionalna ekipa. Mladi su, žele, to je najbitnije, dobro treniraju, to je najbitnije. Očekujem sutra i lijep dan, dobar teren, napokon. Nismo ga nikako imali dobrog. Mi smo pokazali u Bijeljini, a to i jeste ono što ja želim ovdje, da Sloboda igra fudbal i mi ćemo u svim ovim utakmicama, uključujući sutrašnju, sigurno nastojati da igramo. Šta će nama ta igra donijeti, to ćemo vidjeti kad se završi utakmica, ali imam pravo da budem optimista. Isto tako ću čestitati protivniku ako nas nadigra, ali ćemo zaista sve učiniti. Nemam sve učiniti da napravimo pobjedu. Jer ovo je utakmica samo za zdrave, samo za spremne i onda je meni lakše da pravim određene izmjene u ekipi onakve kakve bude tok utakmice zahtijevao. Dakle, da li ćemo pojačavati napad ili sredinu terena, nadam se da odbranu nećemo morati pojačavati, tako da izuzev Ordagića i izuzev Ismara Hajlahovića koji ima 3 kartona, svi ostali igrači, uključujući svu ovu djecu iz omladinskog pogona, svi su u kombinaciji za utakmicu. Ja ću danas poslije odrađenog treninga u 15 sati odrediti 19 igrača za karantin i u miru, kao i uvijek ovdje za domaću utakmicu, ćemo se spremati i kovati plan. On je već kovan u mojoj glavi, naravno i na papirima, nekakve 2 varijante, možda i 3. za Sarajevo, uvažavajući, kažem, sve što ima Sarajevo. Ja sada pričam o pojedinačno igračima Sarajeva neću, ali njihovi rezultati ipak realno moraju biti za respekt, ali je dodatni motiv za nas da upravo mi budemo ti. Evo, Travnik im je prekinuo niz 12 pobjeda, ja se nadam da ćemo i mi prekinuti niz time što ćemo ih pobijediti, pa da imaju jedan poraz. Imam pravo na to i optimista sam, a pozivam navijače, jer mislim da ova ekipa, pogotovo poslije utakmice u Bijeljini gdje nam je malo nedostajalo, zaslužuje podršku i mislim da će ona nju i imati sutra. Igrači će poslije Sarajeva dobiti 2 dana pauze jer nisu dugo imali malo duži odmor, a planirana utakmica i dogovorena utakmica 25. u Vinkovcima protiv Cibali u 15 sati i dogovorena je utakmica 28. to je utorak u Srebreniku protiv Gradine, gdje će vjerovatno igrati igrači koji ne budu igrali u Vinkovcima ili budu manje igrali u Vinkovcima. Dakle, ostajemo ovdje na našem stadionu i odradit ćemo se, pripremat ćemo se za ono što slijedi, ali ja sam već rekao, nama već od sutra je play-off, ja ga bar tako tumačim ovu utakmicu. Treniramo dobro što je šef rekao, sve je ok, nadam se će biti dobar rezultat ovdje na stadionu, borit ćemo se maksimalno i ako Bog da, bit će sve ok. Hvala. Malite li pitanja za gospodina Ismara? Možemo očekivati prvi gol iz igre? Ako Bog da, bit će.